Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi kai channel siang bahas subscribe nak mentah. Ka kan hun jog kiseng samla pule na pok ke jalam Manipur kalapta ye ki beriu ki bedon na pok ke jalam Mizoram ki besyong basa ha barak wali bakin penno nak ne ke jala. Kane ke jing pelai kubor kadai na kan hun seng all Assam Manipur Student Union haga ar pusatrik jog menanai tung. Kane galawan adien maki babon nagi maitai ki badon ha jalam Mizoram lapan pai nok biang iki sapok ke jalam Manipur. Ki babon nagi maitai ki badon ha jalam Mizoram ki dai nan jala Assam. Kane ke jingle jong ki Mizoram kalapan ingkhong khat ya ki maitai badon ha jala Assam. Kumta nak ta ke jing sngan ke jong ki lakarpat ki biriu na Mizoram ki badon ha benta jong ga barak wali. Ki dai ban pino nak te ke jakah koloi kat bala. Kumah kene kepor ni ai ka tinggashan bapura ya ki maitai ha jala Manipur ki balakala long knya ha ki kan hunjat mriu ku kiso trai pat ni ai ru ka tinggashan ya ki dok isnam maitai lejong ki badon ha jala Manipur ong ga kubor ka jing pen kan riak no ki maitai na jala Mizoram bat Manipur kala sedang ha kesing kong hadin keseng kan klabarim ha kene ke jala balatip kum kapis akod MNF Returning Association PMRA kalapta ye gato ki benta ki badon ki kan hunjat meriu maitai bagin petno na benta ke jing sngan nyuk ki hi kane gara ban wan rabiang no ye ki maitai sejala Manipur lasim da ke sarkar jala Manipur hadin maga video basak penyai lengkun ki arun kilong kemi kuki kalapa perthai haba pet ye ke jing long jing man jong ki hi kala bandon ke jing jia basniu ye ki maitai kum hakane gapor kum tangi kan tu ki maitai ha jalam Mizoram makin lait phano se jala la jong nak benta ka jing sngan ke jong ki ong krwa na ga pamra kalong ka bas ngelongo ban tip ba ka sarkar jala bat kum kini ki kan hun seng kini dol matalang ban berngem hak lai filterik banaya yong ajar plai haswa bak kan hun le no kuki kin pen manat thma persha ye ki maitai lapan pau AAM SU